noneho bakaba bagize tiyatire. Tiyatire ni iki? Ikinamico. Ya tiyatire noneho umwana arari ngo arire ati ndamubona kandi ararira nyine yamahago atari hehe afite pari napi noneho Noheli kuvuka kwa Yesu kwarabaye bakutubwiye kandi kwaratambutse. Batubwiye kuko uyu munsi ari ukwizihiza umunsi yavutseho, kandi umunsi yavutseho Yesu ntiyavuze ngo nimuzoze mubwira kuri uyu munsi ngo muze muwizihize, ntaho tubisanga muri Bibiliya. Yico yadusigiye gusa yaravuze ngo igihe cya Pasika nizo kigera muze mwibuka kugira ngo munibuke. Amen. Kuko niwo munsi w'ubutsinzi, niwo munsi wo gutsinda Satani, niwo munsi yamunyaze ifunguro z'ikuzimu, niwo munsi yavuze ngo byose birarangiye. Haleluya. Haleluya. Yesu yaravutse, Yesu yarakuze, Yesu yavuze ijambo ryiwe aribwira abantu uko yarashoboye bose, ariko baramwanga. Ari umunsi umwe yashatse kwiyerekana kuko atari umwana wa Mariya. Batashye ubukwe ngo nacyo kimenyetso cya mbere, bamara gutaha ubukwe i Kana y'i Galilaya ngo diva irashira. Imaze kurangira kuko nyina uko bababyeyi bazi umubyeyi niwe uzumenya umwana niba ari ikimuga, niba agiye ubwenge, niba akuye amatwi, azabimenya mbere y'umugabo. Abagore nibo bazamenya umwana niba avuga neza, niba akagasi gafatanye n'ururimi, azabimenya akabwira umugabo ati nuko bimeze. Mariya nawe yarazi utuntu Yesu yakoraga akiri umwana twinshi. Nyuma bavuga ngo inzoga zirashize mu bukwe burakehanye. Arababwira ati noneho nimumubwire ashobora kuzibazanira. Baramubwira ngo bamubwire, arakubanuka avuga ko wa mugore ruriye he na murabyumvira. Kandi ni igitangaza, nta muntu wo kwitanya ngo wa mugore, ariko yaravuze ngo ese mugore ibyo tubigendanye mwo duti. Ariko kuko yari nyina, Bibiliya zitubwira ngo kuva akiri umwana ngo yubahaga ababyeyi kandi akabakorera, yabagandukiraga muri byose. Apani ya none abana ngo ndiyangiye mukubwira umwana yaje ko kureba akamakorera ku giti namwe mwarasaza heba. Yesu ngo akiri umwana yubahaga ababyeyi kandi akabakorera, yabagandukiraga muri byose, nubwo yari umwami w'iki w'abana, ariko akaganduka. Ibyo yarabikoze. Uyu munsi simbabwira kuvuka kwa Yesu, ndashaka kubabwira ibyo mutarabona, ibyo mutazi, ibyo musirimba mutazi, ibyo musirimbira, ibintu abantu barimo gukora, nibyo mbabwira ngiye ubuye. Noheli yaratambutse, yarabaye, ejo bazoyisubiramo, nuko usubiramo. Nituyivuga yose ejo ntacyo bazovuga. Nivuga inyenyeri kavuga aya mahembe atanu, kavuga abanyabwenge iyo baturutse, kavuga Herode ukuntu yabatumye mu buriganya, kabivuga ejo ntibobona icyo bakora. Nibo twamaze kuvuga, ariko nababwira ko kwa Yesu kandi ejo ntawuza. Mwumvire Imana ikiba. Haleluya. 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 Amen. Yesu uyu munsi duhagaze ahangaha, ahagaze ku rugo, ahagaze ku rugo. Ndababwira ibimenyetso byiwe yasize avuze n'akanwa kiwe. Aravuga ngo nimubona ibi birabaye, mukabona biraje, ntimukareba isi, muzunamuke murebe mu ijuru, gutabarwa kwanyu kuzakwenda gusohora. Haleluya.
uri hano kuri kuva kwa Yesu kuba kuriribuye ni ibimenyetso byo kuva kwa Yesu kuba turi aha ngaha kuba ziriya ntambara zarabaye iwacu ni ngombwa ngo bibeho ni ukugaruka kwa Yesu. Matayo 24 uhereye aho ngaho ntagira usomera Matayo 24 uhereye aho ngaho niandiko moja undana na leo muri Mariko 13 ku murongo wa 5. Aravuze ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu, izi ntambara murimo kumva z'Abisirayeli Yesu yarabivuze, nibyo tugiye kumva. Aravuze ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza ahari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati, ninje Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha n'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Amen. Ibindi ndabivuga muri memwari. Bwana sifiwe. Ariko Yesu ni mwiza. Umuntu utazusoma Bibiliya uri imbohe, turabohoka kandi ntacuzi, nta nacu uzomenya. Uzovuga ngo barasirimbi, yamavuga ngo sinigeze kukumenya habe n'umunsi n'umwe. Uzovuga ngo nazaga ntangaza Haleluya 70 abantu bakanezerwa, izakubwira ngo ziriya zose watangaga niki kibiriti gihaye gifubo. Kuko ntacyo biba bikumara. Muze musome ijambo ry'Imana. Yesu amaze kuvuka yigisha abantu, abigisha ubwenge, arabagaburira, bararya, barahaga, abagabo 5,000 batabariwemwe abagore. Kandi abo bagabo genda hari habuza bari bagiye bagira abagore 2 baka, kuko byari itegeko. Ariko 5,000 cy'abagabo bitabariwemwo abagore n'abana, imigati 2 gusa, imigati 5 n'ife 2. Barabirya bigasigara gusa ntonga 17. Ubuhanga buzavuga ngo iyo migati 5 ni amagambo Yesu yakoresheje mu isi y'ibitabo bya Mose 5. Izo fe 2 abahanga bakavuga ngo ni amasezerano 2, isezerano rishya n'isezerano rya kera. Mwumvire Imana icyubahiro. Haleluya. Birumvikanye. Ufite ikibazo nahaguka basi. Ureka kujya kwibaza. Ifi zibiri zizasobanurwa amasezerano. Isezerano rishya n'isezerano rya kera. Imigate 5 n'ibitabo 5 bya Mose. Intonga 12, intumwa 12 yatsindagiyemo amagambo basigara bayavuga yari. Haleluya. Amen. Haleluya. Yesu amaze gukora ibintu mu isi yose, arababwira ngo nzogaruka njya kubajyana, kugira muri Yohana 14
kugira ngo ahondi namwe niho muzoba. Bamwereka mu rusengero rwari rwiza cyane. Bamaze kurumwereka bwa rusengero, arababwira ngo ibi byose muhe mubona nta buye ruzasigara rigeretse kuri iyi. Apana kurya tuvuga ngo umugore ngo yarasuzuguwe, ngo noneho ngo umugabo ngo yasubiye hasi, ngo nibuye ryatibutse. Reka ntabwo ari byo, ntabwo ari uburinganire yavuze. Yavuze inyubako y'i Yerusalemu, avuga urusengero. Ubu ni rwo Abisirayeli bahaye barwanira n'abariya bene Shimayeli Abarabu. Nibo ubu ni rwo bahaye barwanira. Bararusenye rurashira ruvaho, rurarangira. Isirayeli iratabanyika, irahunga, iragenda mu misozi, irashwiragira nk'uko twashwiraga. Bibuka kugaruka, bagaruka ku ntambara, bagaruka bahaye barwana. N'ubu ngubu ntibarahafata ngo bubake, batangire bubake, ntibarubaka. Icyo gihe agakiza kari mu Bayuda bonyine, twebwe ntitwari tuzwi, ntitwari tunaharumva. Ariko Yesu nkamara gupfa, turakunda turazuka, twebwe tubaho. Bwana sifiwe. Amen. Tubaho. Abari bapfuye irabazuka, abatari bazwi irabamenya. Twandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Bwana sifiwe. Amen. Hariya mu kuvuka kwiwe ngo niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho. Ajya kuva iwabo aho yari ari kwa Mariya, baravuze ngo umuntu yandikirwa iwabo, umuntu wese ngo aje kwandikirwa iwabo. Amaze kugenda ngo ashike uwo kungo niko kwabaye kwandikwa kwa mbere. Abahanga babizi neza bazavuga ngo uwo munsi niwo munsi twakomora ubugingo buhoraho, kongera kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mumpe Imana icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Turandika ibarura rya mbere. Imana ikoresha ibarura, abantu barandika. Bamaze kwandikwa baje mu gitabo. Niho Bibiliya itubwira ngo dore ndaje mu muzingo w'igitabo. Bwana se. Amen. Uri hano uvuga kugaruka kwa Yesu, uri ikimenyetso cyo kuza. Uzurya neza, urye byinshi, urye bikeya, ariko uri ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Umusomene mu rwandiko rwa Petero rwa 2:3. Gira twumve aho tugeze none. Turaja gusoma n'uru rusengero ruhagaze ahangaha, urasanga ari uruguru. Turabisanga muri Bibiliya, muri andiko moja. Ntabwo tubivuga tubigananye, tuvuga ijambo andiko urisome, nurisoma uryigeregaho wewe, umenye kuko ari wowe riheribwira, kandi umenye kuko uri muri icyo gihe. Urwandiko rwa Petero rwa 2:3. Guhera ngaho utwo ijambo ravuga ngo ibyo kugaruka ku Mwami Yesu. Ibyo kugaruka ku Mwami Yesu uzusoma subiremo. Aravuze ngo bakundwa, uru ni rwo rwandiko rwa kabiri mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanje yari iyo gukangura imitima yanyu itarimwo uburiganya. Ndibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera. Mwibuke n'itegeko ry'umwami Yesu yavuze, ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Iryo ni ijambo rya Yesu. Gatatu, mubanze kumenya iki? Yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe irihe? Isezerano ryo kuza kwa Yesu ririhe? Ko uhereye aho basogokuruza basinziriye, uhereye aho bapfara bipamba bapfiriye, n'abariya byondo n'abarupembwe bihora rukungu, zose bihora uko zahoze.
uhereye ku kuremwa kw'isi nuko nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Komeze. Gatandatu. Arizo zatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none iryo jambo niryo nanone zabibikiye umuriro uzatera mu isi w'amateka urimbure abatubaha Imana. Ariko Bibiliya ni Imana. Bibiliya ni ukuri kw'Imana. Bibiliya ni teoloje yuzuye. Bibiliya nuja kwiga ibindi uzoza warabaye ubu. Ariko nugenda kwiga Bibiliya ukagenda uyisoma ugasoma ijambo ry'Imana Petero yandikiye bene wabo batataniye mu mahanga, bamwe baje Amerika, abandi muri Swede, abandi yewe twatatanye. Ni kuko twokwandika tukandikira bene wacu kugira ngo tubamenyeshe ibihe uko bimeze. Arabandikira avuga ngo nabandikiye urwandiko rwa mbere, ariko uru rwa kabiri noneho ndashaka kubibutsa kugira ngo mwibuke ibyavuzwe n'abahanuzi kera. Mubanze kumenya iki ngiki. Hariya tutageze niba hazavuga ngo imyaka 1000 ni myinshi kuri Imana bihwanye n'umunsi umwe gusa. Uyu munsi niyibuka isezerano ry'iwe no azosanga imboga wavuze mu kane hari zikiri mu nzu. Kuko yavuze ngo nta bindi bimenyetso bahaye, muzabona intambara, cyo ni ikimenyetso cya mbere. Muzabona inzara, cyo ni icya kabiri. Muzabona indwara z'ibyorezo zitavurwa, icyo ni icya gatatu. Aho ubugome buzagwira, icyo ni icya kane. Abavandimwe bazosubiranamo, icyo ni icya gatanu. Bangane bicane. Ibyo ntimurabibona? Ntimurabibona? Ntitwabibonye? Ntibyanditse muri Bibiliya? Biranditse. Unamuraga umutwe rero. Reba mu ishuri. Ubutumwa bwiza bwa Luka 21 no ku murongo wa 25 kandebe 5 Abatesalonike 2 no ku murongo wa mbere, Matayo 14 n'umurongo wa mbere, Petero 3. Ibyo ngibyo nubifata ugende ujya kubisoma witonze, ngiye kwihuta kuko iminota yanjye irashize. Noneho rero Yesu yarababwiye ngo hazobaho indwara z'ibyorezo. Ntimuzi ko abantu barimo kubyimba amaguru, bakabyimba amatama, bakarwara amatwi, bakaja mu bitaro bikananirana, amafa agakomangana, umuntu akabihinduka umusaza kandi yaragikomeye. Indwara z'ibyorezo za sida, za epidema, ibindi. Muri 69 Imana yaratubwiye ngo turi mu kinebo, iratubwira ngo hazoza indwara zitazavurwa n'abaganga, ngo ariko icyo gihe nibuzabamo musenga ngo muzazivuga. Haleluya, haleluya. Bwana ibyo byose Yesu yarabivuze, aravuga ngo ibyo byose ni ibimenyetso byerekana kugaruka kwanjye, ariko mwirinde hatazagira umuntu uzobayobya ngo ababwire ibinyoma ahindure. Inyigisho zaragwiriye, abantu barimo kuvuga ngo ubuntu bw'Imana ngo bwaraje bumaraho ibyaha byose, nubwo twokora ibyaha ngo ubuntu burahagije. Siko bari mu kubigisha, ariko ugenda usoma mu Roma ibice 6 harabihakana. Haravuga ngo mbega bamaze gupfa ku byaha twakongera kubiramiramo gute? Mbese ubuntu bwaraje ngo tugume dukora ibyaha ngo ntibikabeho. Bwana sifiwe. Amen.
inyigisho z'ibinyoma zizaturuka muri Bibiliya, inyigisho zo kubesha zizava muri Bibiliya. Umuntu azagushukisha Bibiliya, agushukisha ijambo kubera kutaryumva nuko utarizi worora. Ariko Yesu aravuze ngo mwiri utazasha. Ibyo tuvuga aribyo mwamva kitarimo birimo. Haleluya, haleluya. Ubugome buzagwira, urukundo ruzoshira. Kugeza ubu ngubu ababyeyi bamaze kwanga abana babo, bamaze kwanga abana babo, bose barabarimbura, babamarira mu nda. Ubugome bwaragwira. Konuku ubugome bwaragwira. Abantu biyishira babo, bararimbagura, baratemagura, utubone kujya kandi tugende neza. Ariko yamara kugera zakagendana agakiza k'Imana yaconza. Mwana we, inyigisho z'ibinyoma zizakwira isi kandi zimara gukwira, zizayobya benshi. Nizimara kuyobya benshi, abenshi bazosha batazi ikibafise, batazi niyo bagiye. Bibiliya ivuga ngo umuntu azozira kubera kuko atamenye, umuntu azozira kubera kuko atumvise. Wanaturumiye. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ukuri. Nkeka hari tutarizi cyangwa se tutarishaka. Barabya bikorera mu ariko ntibuzamwimenya. Ngo ntimwimenya. Niki twoshobora gukora ngo turwanye ukuri? Ubugome buzagira gute? Urukundo rugira gute? Ese urukundo iyo rukonje ariko zitamaze yahaye kambaye umani haya kamba uhaye uvuga amagambo ugahindura indimi kubera kutumva. Yesu yaravuze ngo abafite ugutwi nibumve ibyo Mwuka abwira amatorero. Uko turababurira, uko turatanga imiburo yo kuvuka kwa Yesu n'ibimenyetso byo kuza kwe. Ntabwo tuzabwira ukababwira n'ibimenyetso by'ubugome, uburyo buzagwira, uburyo urukundo ruzasha, umuntu akanga abo yibyaye. Ureke kwanga uwo muvukana n'uwo muturage, uwo wabyaye wenyine. Turimo gusenga Imana ikavuga ngo barozi we, le petit vesa akrome ditangaje, le porte tiste papateni, hano bande ditangaje, hane porte tibagara, le rejene me mordotis, hasagani me mor. Hallelujah. Ya vera bata tos. Hani vergani tos tajizami var. Porne tiste tibaga, sa fermani ne bema, agrame tosike. Padre non me ne pot, fermani ne. Oh hallelujah Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Amase. Mwuka kavuga ngo mwabarozi mwe. Ngi hano urozi. Baje kureba ko abantu bose babayeho. Abantu bakareba naho ukazureba uwo muturanye ngo none niwe uri umurozi wabayewe nubwo utimenya uriwe. Nugusaba Imana ibabase. Amen, amen. Yesu agiye kugaruka. Ubugome bwaragwiriye, urukundo rwarakomeje. Abantu bazanga babo, banga bavuka, abantu basubiranemo, abantu bicana, ubugome bugwire, ubwami butera ubundi bwami, ibirimbuzi bizi. Nabonye barashe Uganda niba rwa kure na Rwanda, bararurasa baruhinduye ivu, ubwami bwateye ubundi bwami. Mani tubabari. Ariko twebwe muri Kristo Yesu, Bibiliya izitubwira ngo ndateka tuzocirwa. Ngo kuko itegeko ry'Umwuka muri Kristo ryatubata bw'ibyaha n'itegeko ry'urupfu. Haleluya. Wari kandi tugomba gukora icyo kamere yacu yifuza ngo tuzopfa. Naratangaye ahantu nasomye haravuga ngo hari icyaha ngo kibabarirwa
ngo hakaba n'icyaha kitababarirwa. Nimwasomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 n'umurongo wa 16. Mwansomere gasozi. Icyaha icyo navuze ni wowe n'umugabo wawe muzicara mupfukame mu nzu yanyu musabane imbabazi. Pena Yakobo niko yavuze ngo mubwirane ibyaha byanyu mubababarirane nanjye nzabababarira. Muzicara mwicarane musubiremo murebe abana banyu murebe abo mufite murebe abagabanutse murebe abishwe muvuge ngo Mana we tubabarira. N'umutunzi w'imbabazi. Mumpere Imana ikiba. Ndabona ko ntazasokora kwa kwigisha. Ariko shimira Imana kuko yampaye umwana. N'ukuri. Nagiro hasomera aho ngaho twasoze. Yohana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 n'umurongo wa 16. Rwa mbere rwa Yohana ibice 5. Twavuze icyaha kandi aricyo Yesu yapfiriye. Aravuze ngo umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari icyo kumwicisha nasabe kandi Imana izamuhera ubugingo abakora ibyaha bitari ibyo kubicisha. Hariho icyaha cyicisha si cyo mvuze ko agisabira. Gukiranirwa kose ni icyaha, nyamara hariho icyaha kiticisha. Amen. Komeza hepfo ku 18. Tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda kandi wa mubi ndamukoraho. Amen. Haleluya. Haleluya. Oyo. Noneho kizakizanira muri Imana no kugira ngo abantu bakizwe. Ntabwo ari ukugira ngo abantu bakore cyangwa ngo abantu bihe. Oya. Impamvu tunyira ijambo riza kuri Noel ni ukugira ngo yindi Noel izoze tuzobarika abana 30. Uko twabatijwe 200 tuzobarike 30. Tuzobarike 50 kugira ngo tuzobone abantu bazubaka Murambya bakubaka Rurambo na Gahororo bakubaka Minembwe na Mibunda bakubaka Irukombe tugasagukira n'Ururenge tukaja n'Imirimba n'Inganje. Mumpere Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Nabuze nabi mwarakaye se guhera none ubwira umugabo wawe ngo pfukama mufatane mu biganza muvuge ngo Mana tubabarire. Ngo nuko bizagitangaza nuko umuntu adaterinda mu nda hano bakamuhereza sosoma ariko ntayo baramba. Tibaramba sosoma habe n'umunsi umwe. Ariko umuntu arimo gutera urusoro mu nda sosoma ikabira habaye ijati kabiraje urupapuro rukandikwa ukabonye n'amafaranga mugabo. Iyo tubyara tuzozwa ni Bibiliya tugira ngo ni mwororoke mukwirisi. Ko murabona ko Mibundi zubakwa nani, Gahororo zubakwa nani, Gitogi zubakwa nani, Rumugi zubakwa nani, Mibundi zubakwa nani. Haleluya. Amen. 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 Imana rero mu kugaruka kwayo yaravuze ngo hazobanza ubugome bugwire abantu basubirane mu bangane. Wowe wajya kureba ukareba muturanye banza urebe uwo mwicaranye mu niba mutaranganye niba mutaragiye inama mbi. Zaburi igice cya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicane n'abakobanyi amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira akayibwira ku manywa na nijoro. Uwo azohwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto igihe cyaco ibiba byaco ntibyuma icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Amen. Jambo